Hagi Ialehkai Ialehkai hapring ka Gokulam Kerala Persya ika 6 hari. Haba pai syang nagi Ialehkai ka 6 hari kala khor ka 6 job. Hadin bagalala bat Liem ka Gokulam Kerala da arla ka wei hadu bukot ka Ialehkai. Hagawai par ka Ialehkai Ialehkai hapring ka Delhi FC Persya ika Churchill Brothers. Haga nagi Ialehkai ka Churchill Brothers kala khor ka 6 job. Hadin bagalala bat Liem ka Delhi da arla ka wei. Baleng bang nagi job ka Churchill Brothers kadang ne aga kerdan ka banengkong hagami ka kheng point. Hagi Ialehkai Indian Super League hapring ka Jamshedpur Persya ika Mohun Bagan SG. Haba pai syang nagi Ialehkai baro artri Kynhun ki Iakhait da mar Shigul. Yaga Shigul juga Mohun Bagan SG layo bentap haga minit ka ba ar peusan. Bari yaga Shigul juga Jamshedpur layo bentap haga minit ka ba ri peu. Hagi Ialehkai Bundesliga hapring ka Eintracht Persya ika Dortmund. Haga nagi Ialehkai ka Dortmund galamat Biang ika 6 rem. Hadin bagala syak perlim hakmat ka Eintracht da Arlanot. Hagi Ialehkai Liga Portugal hapring ka Kynhun Di Maria ka Benfica Persya ika Familico. Haba pai syang ka Ialehkai ka Benfica kala khur ka 6 job. Hadin bagala la ban perlim ka Familico da Saulanot. Bada haga ka Ialehkai player jo ka Benfica Ubereiro li ban tab hat-trick. Hagi Ialehkai Serie A hapring ka Roma Persya ika Genoa. Haga nagi Ialehkai ka AS Roma kala khor ka 6 job. Hadin bagalala ban Liem ya ka Genoa da laila ka wei. Hagi Ialehkai Saudi Pro League hapring ka Al Tawon Persya ika Kynhun Ialehkai Cristiano Ronaldo ka Al Nassr. Aba pai syang nagi Ialehkai baro artli ki Kynhun ki Iakhait da mar Shigul. Ya ka Shigul juga Al Tawon layo bentap Lengbau Sat Fahad Al Nassr. Bari yaga Shigul jong Al Nassr layo bentap Lengbau li Porte.